Mugunda uyu wa eka 75 na kuria niko kirabu kia gofu ya Kiambu kiri niguo tumite ngucanio gatagati-ini ka urugamiriri wa kirabu giki na aikari a tauni ya Kiambu makienda gicunji kia mugunda uyu kineanwo kuri muingi. Kuringana na aikari marenda hari mugunda uyu eka 25 ikorwo ikineanwo kuri muingi niguo gwakwo indo ingi cia kumaguna na kwaga uguo matikweroherio marua kuona miaka 99 iria makomborithitio ni thirite. Ona ni wega andu aria makoretwo makiramata mugunda uria wa gofu wa Kiambu metikire tu kusarenda. No riu ngucanio ino ya kuingiria uteti thutha wa atongoria amwe kaunti-ini ino ya Kiambu magitongorio ni seneta wa guku Kiambu Karungo wa Thang'wa, ambunge ya RIGII Ng'ang'a wa Thika, Njuguna Kawanjiko wa Kiamba na John Kirago wa Limuru makiregana na mendekithia ma muingi. Hakuna mtu ataguza na akiwaitisha msimpatie ile shamba ako nayo ya Kiambu yote, kwanza adevelop hiyo kabla hajakujia hii ya Kiambu, na hatutampatia hata dakika moja. Na tutirago agwa na mutigacoka guthuraga andu macoka makanene hakumukira mugathuraga andu aria muramenya mutatembea nao pamoja so that we can protect our Kiambu. One renew their leases. Now it is not practical, it is not possible. It's the only golf club that we have probably within the Kiambu county that has 70 acres. Mahali watu ukuja kucheza golf. We are protecting not only for our generation but for the generations to come. We know that golf is now one of the sports that is going to the Olympics. Riu gavana wa Matangi ari gatagati-ini ka ndeto ino akienda gutua itua ria gucokia mugunda uyu kuri kirabu giki kana gwitikania na mendekithia ma muingi. Gavana arahoya tu mamwitikirie ahuthe eka 25 niguo tuone wadanduku. Seneta Karungo ni eriga kuruta mukana kuri thirikari ya kaunti akienda mahe kirabu giki marua, no nake MCA wa Kiambu tauni Francis Koina ni anyitite mbaru mendekithia ma aikari. The lease is not renewed on time. They may not have a place to call home, and this is where they earn their bread from. Tauni ino ya Kirigiti iri na uingi wa andu kumana na uria ikoretwo igikura ni undu wa tabarira cia uthii wa na mbere uria wari MCA wa wadi ino Anthony Kinya agiukirira atongoria aria matarenda muingi ugunike. Kirigiti no baka stage ndia no baka stage erari matijiaka no batumiririe mugunda uria wi wao uria makuhiririe rekio turaiga atongoria matuike sensitive na maundu maria makonie andu. Handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.